Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke konze ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphutha izindaba ongawenza njengamanje-ke ngapha ungixhasa ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje kulethele-ke udaba-ke laphana-ke lo mama-ke ividiyo-ke kamama-ke ubechaza-ke laphana-ke okusazokwenzeka-ke laphana kwi-MK veza-ke nokunye-ke laphana-ke kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami into enza nje ngizodlala-ke ividiyo-ke yakhe-ke lo mama uZizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina sengiqola phansi-ke basuzile-ke le video leyo ngena ama-comment section-ke fushiye uvo lwakho ukuthi-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba olushiwo-ke kuye-ke lo mama loyo bese-ke uyangixhasa-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonze ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ezolo ngiyifaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Ngiyabingelela egameni likaJesu MK amahle. Abantu abavote kahle abathi bebeyofaka isiphambano basifake isiphambano begayidwa uNkulunkulu ukuthi basifake kuphi isiphambano. Ngiyanibingelela ingane zikaNcamalala egameni likaJesu. Ngizobonga abazalwane uNkulunkulu wethu esaqhubeka ethembekile njalo. Njengoba bengishilo nje weeks back ukuthi nisazobona imangaliso yenzeka eqenjini kusezabanye bazojoyina. Ngisazothi namanje lokho enikubonile kuncane khona ezinye izingwenya ezizayo. Hey bazalwane nizolivuma ikhehle. Uma umuntu ethunywa uNkulunkulu akekho ongamelana naye no matter uyathanda ukuthi umelane naye angeke umelane noNcamalala egameni likaJesu. Lindani-ke bazalwane ziyeza izindaba ezimnandi egameni likaJesu. Sinenkonzo umhla ka 2 November. Sobonga uNkulunkulu ethembekile njalo empilweni zethu njengoba isithembisile ukuthi sizokhululwa ikhehle uNcamalala esimene esibhekene naso ezama Christians. Impela uNkulunkulu usifezile isithembiso sakhe. Inkonzo yethu izobe isotho ngathi ehamba nathi community center mhla ka 2 November. Ngiyanicela nize ngobuningi benu sizombonga uNkulunkulu ehambe nathi kwaze kwaba la. Ngiyanithanda kakhulu. Inkosi ngifihle nina. Ngithi nje phambili masosha kaNcamalala phambili.